Karibu naende mwancho mwelia sentunde ya kabe ne yo mweli kigima to ikaransa to nte kukwana mange higoro yechigoso na barerete ira ingani mbwata bagani imeye studio ma umosobona iga ne senchiri abene baikire baigete kare sana by day bari keep them sana mentene sengenje go sesega siria bakora ni mirimo koranga ligo baigete mapema nonyini chentara ikagende senchiri abene to chigosta kukwana mange te tukwana de oborendi asebiti bito anane sego kiechigosori ngakitokone kingoborendi burasa bagosori borendi bare asabatiyotireria oborendi mbore nasa abachikocha amona abantu bonsi bari gali no nyabalia bakubata chikamera mbwato borendi ivoisa ine asenchire ya benengo komo kwanda William Nyabayo uyore sekera okeria criminologist imeye county ya Nairobi na boigo teneta mangana trained and stadium safety security officer igaiga hese sigosori au na boigo Jameson Tita uyore homo DCI tokote aba bisaba bulingoria kurwa ase tesenike banyimbo kya mudaiga na boigo nere ubwato umanyigo igoro mono hasa mangana trained and stadium safety and security officer asenchire ya bene togochi kubareta ayemasa ya moto nyara tobato kwana barbu imeye 8 studio yetu ya Soko TV tamanya gwa seme na komanyana amange omugasobone kolende totarachi waswa ni gondo cha kuli kimesha ko mosori begesu watching live corona kulu salams club mdiamono mosori begesu motiotelia oito samot kamange omotokoro weli bilia baba watching live koro bobembe mdiamono kuinsa machiabo bembe Treza omoke Treza awataba watching live koro madare note pamoja with the Risa Seriane Damalske Munto na abantu bonsi iria kimai bo samarumbu yamono kabisa awataba nere ukoro kungo yakoro kwanere Moses Omwenga following from Keroka City muyamono kwa chinsa mechi cha Keroka na bari bwensi monso njete mambi yabonega naboko ndikarali ukonta yinga yongwa teto kuronya kubata ibo ndiyonsi uchiese William Nyabayo hamona James Otita abago swesi bonega naboko toma nabayigo naboko ndikarali ukonta byaye team jogo support yesemina ya World Cup bigo chiko cha kabene ase eiki ego cha ya masemo kubareta bagani bane chakre na James Otita. Karibu sana abanjo bategeria asamari tangoro ku James Ontita na ngokorera motega DCI ni otukubaza no minto afanda Nyabayo ekindwa ngitete mwito ya Shabana na kikiana twajaga tubwatse amangana safety and security control asiji stadium osene kare togocha ko so ase mepira tuma tandi togotre ni abande tunya ko ba security ebe maintain ebe clear. Ya, asa maleta James Ontita kuru bonjali mate suneka so bali ba mate kuru ase moyo ya na onda Soko TV on tegere gada ngo gamba mano bia mona kabisa kamera yako chikuiria ne di kamera 2 kamera 2 na ndigo no gutumia kamera 2 essentially abene William Nyabayo kwana hana balikeli bao bia mono morali swali sia so gutokaribisa se studio aseli tukolia lero tuli no mogoko monene asante sana. Asamari tangoro ku William Nyabayo seitere geteri nyali bali masaba inde mosigari ga Nairobi City County. I'm a qualified criminologist by training and also I'm a trained officer safety and security through CAF to have trained even nekero chani ya lenge, so we have an hint of safety and security in stewards and VVIPs haitogo chikogamba ekero tuli no moralia se studio karibu abantu bonsi egera tunyare go semani asobwa. Karibu sana tuchake naye Ontita ngaki bana kukwenye orete number 1 tutebe tutaracha bana kwenye orete se training stadium safety ngaki kwenye orete se bana munyanyimbo ningo ntokwata gete ko rukare ando munyanyimbo bali babo dingori bali watu manyibego mono DCI njira vera so nyimbe miaka bana 16 years na kole gasi nyingi na ni mate amangano botuki so ni trained na ndeka na trained for 9 months in kole gasi ana karale wala nante anga mupira ninga kitu mupira by the way na ado mupira na wasianga na matara youth ka coach kuna coach King coach Kimanzi Francis yes, Francis na ado mupira nganyole njari pole so lakini nende mbiyande ngasoya se mangano kwenye nyimbo ninga kitu mupira sana na ninga kitu timu ya Shabana so na kikia gari kadoleta ukatoka na to compensate mangana security to manyanga abantu abatukora kunusena kiba ukina no mubira na kyoka ndaka bwako to manya akena no nekere to kosegeti nduma atento bwate abakubo baito mbaro abakatoroke nga we are set na mambele ko sinto watu mubira segete ko senshakane watu mubira ko senkusi we kama ko bisi manga ki James kwa ndo kusi tu aba ready tuanyara to kabanga to anjera nenga na ba mento to dimo ko jima to kusi to ma nenga kesa kuli to chiko to linde timu yetu Shabana na abande ba ko kesi geti
tobalende bya so ningangi tumupira korukale. Apart from no monto metu kunengo yegwako Yes. wakochi wana kati ya wakochi bakochi make timu ya Kenya Francis Kimanzi ya okarabono sengenchu injali tikansa nyonja kurwese moye yeso baso moya mono William ngaki kwenyorete asamngana criminologist na boigo at the same time kujya gwatanya uchia sense media nkoyo bia mono muralia selivaga ubonye nyimbe nasoete 2020 ga Nairobi County Inspectorate Department Security and Compliance korwa wekera nasoa ngaratiganga advance ngasoa Mount Kenya University ngakora criminology and security studies amangana you are related na investigation on the side of cyber and forensic na mangana a security at general korwagu na bwate passion aso mupira nali twachite bono konya go train through CAF toko amangana security egere yo control stadiums na fans baito twamanyanga kitoko tuko ba guide egere from the start ekero bako anda sabali mupira kero bako so from entrance mbake kero ba ikaransete na bachesaji baito buyego so we have passion in security na kiko garanga ekero toko irimisha abantu ande kero toko legasi to bwate passion Mbia mono so wikese chirere ya bene na tuko chiko chaka kima tukwana mangana mange wina mako ndi training communication yene gali segeti kondo turachiko kwanira tete tuska kego tukwanire ngana yemo tukwanire abasubati baito mo wabire mo ba moko ba mutu sana so mustari Shabana FC timu yetu yanga yabereke okorabya lakini kolende twara abasubati babutira goche ligi ya Kenya Premier League esentu nentangani asomogano uborgongo rwabusi timu gutira goche ligi ya Kenya Premier League na wigo esentu nentangani kabisa omukocha Peter Ogechi arikire emuganoye buno mukocha mutangani wese buno mugosori akonyete Shabana FC igatira goche ligi tachitwa gosoria agatiga agasunge bikoroto akana gokocha timu y'abasubati onye rusinisari onye division 2 division 1 onyerete NSL na bone igonye tambukiri bira koirora gose bira koirora ese class ya NSL goche ligi direct timeti itkolyankyo mbagwate gosori tarachi kwana gosori itkolyankyo ngaki tochake nayo ntitanga kyora kwanere igoro ya Shabana Stars na boigo homokocha oyori ngomo gosori ya tapita Maiso Ogechi. First of all, ngo wakira Peter Ogechi kwanza kumatebi congratulations zengi timu ya tirire apa isikao ba kolumo kikurunse bakabana bakirega esiguru bakosa FK whatever pasire league. Yes, so Peter Ogechi tinkobi na koire congratulations na basike to support this time round ma to kwanda twice to support Nyaruka to support ya Mara yo abekire motokeri mo ekere mo kitu matunga asike tunarole Mwana pe mapema jiji fixta like chigoja so tuntwangete mupira football Peter Ogechi twakwera koboko abasika bo twabere mapongezi twataka ushindi ndo waendelee kupanda. Thank you sir. William, yes. Peter Ogechi ngakiora kwalere na masabati baito ba Shabana Stars barokiri bairete league ya zone B bataitire gosoriende yonsi bataitire no witu gosoriende yonsi abasubati balimba tokoki kwanza bagatoelie ligi ya Shabana boni ga Shabana una toko kwana yeto bwate chitimu ibere ase Kenya Premier League ando ino mogoko monene oise kuligereria Ogechi ne product ya Shabana timu yenene akaenda akaira akiri ya yonsibi asaba subati na ndoro kiria matunda ali aegeretiwe igo ekera alenga ase field eri ya Shabana bado ekera irete akiri eri ya amatunda akoreki arorekania igo mambi nande etuteto bobui ekero bago chigochesa na Mathare United batolete robobui Ogechi is a qualified coach omodo ugata good experience as a field y'umupira Osori kare egetigi ya Fra Stadium Nakuru chakira chinza kianda chia amogaso ababwi ba zone A yure Mathare United abasubati Mathare Queens nabo igabo ba zone B obara basubete borokongo rwanka rwa Shabana Stars hakioro chagosiririe ko yake Mathare abara chikorete metu yabe myumu ya tu kama ngana ali Mathare yeji balimo bona ndukusi abantu bakushima mutakutira namashabiki abange nabako Nairobi baja so bamu support Nyaruka ekito bwe mame upira I salute you all abantu bondoroje bona totekerete to support timu ibere Nyaruka Blast Boys
Grammar Boys. Yes. Yeah. Mbia hamo no kabisa tugenderete gukwana hamo na balingori bana bamangana ime igoro hoya amangana security na baigo hamangana aria yeti stadium ime yense ya Kenya gaiga twarira sa mange twabore cibica ciabo mwareka bamo kubaragaria nonyekera tonye gukwana amangana yinkora ngachi cut ciabo na bamo director nako bakagucibeka kinyagweta gari mage senchera bana rinde umurgenera abarekera baregetinga kibare nyakinkikiri bagokora nanga kibako bagwikrania obo manyobya meta bagosokera bacane kibasi gari kero konyara batiteria bange meta abagosori baito mbangire konyoranga kera bakaba ko cyagika na abagosori abatiteria batete bamneka abakwani titari bobe korende security abagosori baito meta bajiko mukwani yaro kwa mutakiri kwa mugoso tengayiri ngeti yago chiko chiesa wigo gwikatinya kwa toko ba control senchira ya bene tuchake na ye William to training nere moko genda apart from training yao ye gasi yao eri gukora butambe training ya mangana trained stadium safety and security officers anene kera motarachi go so segeti do you wanna go some training? Yes, previously into achete training and of course inkonyora tole online trainings through into tole affiliated na Shabana FC ase tole inse ya SSO koroku Apple Ongeri na role obugate certificate currently or qualified go train on stewards and at SSO from Shabana FC na the chief safety and security officer of Shabana ikonkora organize online trainings as a WhatsApp group ya stewards onya go to enlighten and also nyumatara ya ndo mupira ngora akora tole okurigereria the risk omupira yo on next year karto gukikoenda risk kyobugate egere tuwebanga in advance musigari okwebanga in advance and we prepare for an eventuality igonko nyora tole trainings through Abel Ongeri even online and then natobangire tukaenda tukaba trained with CAF ekaro twalenge chan igogwera wero equipped with that knowledge. Yes. Training ya chimogocha amwagenda Jameson Tita. Ngire mocha mwate bugali training mwenta wakorega ko handle nini abachezaji nini communication n'ibintu bindi. Aliye gari kire training etu ikaria mnamo ndo mentate vire afande kef afande nyabayo. Otebere biyese njo ndobaga tumukubo itokoro kwa SSO Apple Ongeri. Wansi atu akeresimi wasako tusigino toka te bwana tokora moja mapema tumefika kama saa 5. Sasa unajua ni kuenda kwa mambo ya briefing. Ichwe vile timu inaingia timu arrival. To manya na kitoko banga awa another steward kile bako segeti. To manya na kilende kile to kwenda zone 1 up to zone 9. To bangire na apeli abanga abantu mbale katubanda kwa security. Ntonya kwa to muchanda sengenja abantu betongo so abale abande batangire isiku bako sumbuliwa. Wanu madwe kalo ngaki tekirali abantu bose 9. Abande mbale kusiko traffic chetu abo tokere ngaki almost kari ontita amanya bayo muko area na kitoko rabon toate irangora bon to akore briefing na Mr. Ongeri so ntumanya ki mokoso ose ntumanya ki merobili yo kwaso kitina ki yes igo mu wike goso mapema sana mapema saa 5 tutidikire senje ya security steward okay yes security steward steward jiba kwa motena waroba begete chief factor ba igire kuchana ne egasi yabonereri Varia gasi yabo okonyore babangire gose babikite mondo nibanze bete reflector boli ke Shabana steward obangire gasi amaya sako tena from zone 1 up to zone 9 gose tota bakari gusi tukire gusi abantu mbale to bwatu kora mangana manga steward mbaro na ticketing mbaro so kuna watu wa ticketing kwa sababu na tubona officers tokote mona tokwanda se ticketing iskali senje security tolende senje chibasema chiko karaki chiko sanga ku ticket tuate bunga bona ke ntokara maintain tuate bane ntokara we katutu megero geli tu meka roja confirm area wa frani basi kamba na mocho mo tlago ba mocho saka lo sengwingi bi ntu tole wingi to ko meketenga kono timu ara bongo so ekali arafu security la kie ina kimology siko gaba so communication tu boate etuko nde timu yetu ntonya gusalia manganale asa mashabiki nalo goja ne onya banyute kiabo ko sebale biya meto ko teteria ko mutagate saiki yo giese so konyora au mashabiki yako je ne bintu biri bitulele byabo bana twako minga kia banga ibaru hapo na banga ibaru so we have to take care as a steward
Manduma ndomo ndama sikani tutuleni dia ndoma tingeke. Matungo jale fuji acha ka. Tuka nga alisi ka ngabona mupira nga liko cha. Of course ndo wange tukuru ndoma tingi tuwate betu. So ikatoka careful. To communicate na radio calls Sinyi to radio calls kama ndako sike na wale singa uko wapi? Tuko area A PCD. So ikatoka careful akera mupira ko chaka. That's why toko tenga ndo ngiti team like now. Ulutinga kare tu mbilo lipo songo sabana. Tuko Nairobi, chipasi no nyisano, sisa tu, chiwa support ya mangala sabana, mashabiki. Yeah. So amangala ya talimba wana chaka. Hekaro tata kwa rasti wadire ngia rende timu yao. Yeah, thank you. Kamdia mwana kabisa. Wakwandra mangana yuko kwa na Roger nini. Machine yiko akana ko tara. Tibe tu sengwa ni mo krito kali ayo. Musigari tanya kwe basira ya machine mostly abante bakonyarra bune netoi. This is not a toy. Eye koro ku walk talk gose radio call. Linked. Ko ba linked ne steward chinde na SSOs ne bwate frequency and mostly ekarto communicate okonyora to bwate frequency yaito monda tato yu if it is sabana to bwate frequency yaito to gokwa na mali egere the opponent team stewards gose safety and security officers ba koraki mba nyara gotoyunga ngito gokwana gose na ekarto gosoi abakubo baito management ba baisa gotoyugose anything emergency ekaro yatokeire because in a field anything can happen. Abantu no bakumia goso mondo ito umire because okonyora a field nebangire in zones intoma eta abantu baitasi bakoraki bagotoka one say very raised nande to gotumia phonetic language eliere coded eko coded security language so ekaro to gokwana you cannot understand from if you are a layman you cannot understand that language but ekero to gokwana into ko igutoli kara kwana nge layman language kwana roja kara kwana godare igu kara communicate yo unless kurwa connect ya then yes ndio to kutaka bira yo figure out power on 16. Tuko yetu abe kesi kana Roger Roger nimekupata sasa. Sometimes the frequency can fracture because of your machines. There is but you can hear in a connect. Roger wano karante inga mangana yonde to mu interpreter injina manyare na inchi wasiri chigo babwati. Exactly. If you have onye ko bwate passion ya se ambangana security eko ba so interesting. Roger is just a confirmation that I've received you. And also there is coded number, coded language sitokutumia. That's 10.1 to 10.50. If I use 10.2, he gave me nothing. I'm getting you loud and clear. 10.20, we are proceeding to testing. 10.1 to 10.50. You're neving and then biro phonetic when you one larger another affirmative I've received you moro no totebe ayo currency idea ya mogo senji wingi go senji 7 totebe on titari go senji 8 na totebe mojo na rari go senji 10 igaria nege ntete ya tokeira ngakio komote nyoka go cha saya tokonye go serisha bikiria gulo nsiri agrikire go sego ntete ya tokere furugu mostly onye afande kale chi 10 kinde chi 1 abongo mote we proceed to golf 1 golf 1 is chi 1 there is an emergency the matter of emergency namo explain the emergency front then if it's a backup they know it's a backup yes if it's an injuries wamanyanga ninjuries so that twacha twakonya na twasave abantu baitu yes so most probably ni mo kwebeka gusinyara ase abashimwa bako so ose nari mo uja mwebanga okonyara ndo bangire no mo abase so kera ligeti akate bambale babangire like now mbale okonyara tole to goncho kana to go patrol to ko ndoli ensengi mabumayo togo que tuavera hace usted tú sabes todo eso ni abonya bayara tú le signa ya tú monte esto 16 año 16 ese niño vale vale mañana kuigwa esto ko set vamos aquí a pelear que era ve signo
timu ngojere timu arrival twate kalat twate yo le score ticketing na inchi ko sini menkalera twate kubona ndokara roja confirm timu arrival roja keti funguliwe. Unaona sasa hapo ni kuwa rat kwa sababu radio signal imesaidia kuliko kupiga simu. Hii ni kitu ya maana sana kwa sababu communicate na radio, hiyo mambo ya radio signal ni kitu ya maana. Mambo ya kika ndio kitu hiki kumbe mbali cha sisi mtu akambe kwa mimi kitu hiki mwawe hiki yes mwaba so ile press ngende kenge bwate some relativeness yoko basi kiti komanyanga ibintu jinsa cyabera abantu mupira ngara ko cyaka yes ama egento kende ya kapere ngote basengi ya chirido college ngoto kwanya chiri nande mangana muna bono itukundi kole maya wa desegi kututera ko senga ngi bosongo Shabana na fasi kwa maya mwakoli umutinyo gatano mirangu ya G6 abantu mbajara gete so egento kenge ya kwanya sengi bate bunga mupira yo abantu bachakirese ese imaya gali mashabiki so kitu kama kiti na mojo so yo wetu liko seri ndebe bile ko senkianda no kwano yo moga boss paka seso na iwe dinki kidogo kwa you see amangana sele from G6 so take care be alert abantu mbale bako so egeti gote na fujo tufanya nini we are still wadi etoko make sure twarangira abande confirm area code tumanenge kenda yeah iho mupira lazima tukae n'ebintu ebimbi bire ngotokanya birias kuba kupiga esi kibias nyiri piesi mwamu kuba waka atebenga akere osaperia akere nyabayo amatebenga confirm area fulani ni kubaya twamanyo yoto leisi ya thank you egento ngere kwa boli umorali igoro yo kubangwa asegeti ntobugate gento gekor kusons ndobugate mostly son 1 to 9 field of play zone A, zone 1, zone 2. Tobugate terraces, tobugate rowa formetry, midro na upper. Na then tobugate chipafa zone, chigo separate between the home team and the away team. Egere chifracas inji correct. Igo abantu bali bakubwangu zone 1, bali okora ba face ti amashabiki egere in case of intrusion umuntu take off bono kwa name all of those zones nendekere gentekia sana William nyango bono tebyo muligeria zone eneye buna gwachi dem chance mbaka terraces mbo coach kore chance ineye lindo muligeria nyaka makakomanya ine point yengi nande ekero access ekwerende ntobugate gento tokoroka accreditation okay. For example, this is an example of accreditation to engaki ya chan ego verify esoni when to access even from the media or anything within the field na wakorole so echole buya bakke bugate bicha and the zones insawe koraki o access nansagu at security staff so ever scanned ekara avire scanned gabu na vekor your details so you cannot access any zone without this accreditation whether you are a media personality field number 1 you so number 1 you field of play field of play galia safe abachesa chivago chesera zone 2 competition areas between some mashabik na ne kwere na mashabiki na abachesaji zone 3 tobugate public stands na chechi nagote iro formetry midro na upper formetry arafu zone 4 ntobugate operation areas echibona abantu bari bakubangwo operation areas echiwo ko operated ne binte binge ekaro chi competition chire ntobugate zone 5 VIP area VIP area n'abantu bagu access bali VIP maybe from the federation FKF na bali banda abageni ekero batumire ko rusiko na bana batu abwate chan tu abwate a lot of abageni abankurukave arafu zone 6 bone ya ino media tribune ibone ya ina se media ere designated ondita yo access igabo nandi mubekere security egero monto mongao ta intrude acha go interview with ya streaming ndobugate zone 7 as a media center na zone 8 ere broadcast area no manyeta segali okobeku abagutangaza bago stream live like Assam
DSTV ase bakobe kundo bugata baka hospitality area na official hotels baka zone 10. So na wacho bangire go security wise for easy control. So once you are trained you know matter muntu go access zone 1 kwa mo guide kenda zone 2 kenda zone 5 kenda zone 6 egere the flow of the security ye field yaba smooth and accurate with coordination. Yes. Igombia sana in communication mocha mwakora untita one on one kwenye wara mukubonaro erege sekana stars kite yumaro kabel kurkwabel eren una mako communicate ne eren kuma ikerere communication ni yes na bwate na ere sikino yae sinye na bwate ere ko ya utana nero ma tere ngonjo kana ya bana ko operation everywhere abakuru wali asari ko VIP aso ge itaro ko se wingi B aso aso no soni no nyapa iguru so na bako communicate na ki jamaa yo confirm niko hapa watume watu wawili wakuje waangalie mambo iko hapa ni mbaya wakala kitwali sisi kile immediately mkubwa wake sisi na toleki tumenya ke rangi kia vile you see so omanya na pegere ese so na bwate radio sisi na yae so na kitu kunya to ko communication mamoja ere kubwate na sama ngana yonse to kana kirasi yes yeah kabisa gaiga mwancho mwete nto kwana nere William Nyabayo hamo onere Jameson Tite senchira bene to kwana mangana yoborendi una bakwene kyoborendi ngango kerni wala ne chikoso chibata bosori yamange una he gosori ye timu ile ya Shabana FC ke ujo sanichi timu chinde muna Gor FC Leopards kati chikosori chinde ochitiri kwana mange korende bagote bagaiga se amangana sensemo ya Facebook ndo chenga ne branch area ya Shabana tikalo data ba watching live from Juja ate ba mojo kwarenga ngatiyo minoria nere ure akobakonya samana na security guard ya CGT kwa ngana kwa Joseph Nsongo watching from Madare North niko ndani kwa nere Bernard Abuka watching from Kasarani Mbujamano Bernard awata nere Yobra Kirera korwa gekomu na ndeme yege team ya mwana soko ba imeje bitiga igasa mwe bichiko sori na banyangongo ata hakoro kwa eti omonto nakare okoro kwa mojo ntita gake ko randri wate omonto okoro kwa mojo ata atari monto ere abaro mojo gechi busana my gori baro kabisa gote wanga from Gesusu chibuobi ni kondani asema chibuobi gadi Gesusu okoro kwa Bob o maranga mbyamono soko gendra kwa baime yo omoroberi wechiko sena banyangongo mugasobone gatogente kokwana sentira ya bene konyora umategari asaba gosori barabu keroma gose yomire abanyagitari bambare gadi ansemo bakumna kabango sana bacha giti tutarachi kurigeria kanyonya no maybe meta mugostori maybe gosoba tiotereria baria usayero gutuma umire ngakimokara mwa communicate ko chese ambulance ibwente ko bakonya barabu bari bi ambulance mbabwate this such things ngakimokara mwa weke information bwangu mwere mokaronya ko kari zone gari nyiko sonye ko kari gari ya saba titeli ko zone B ko se gari ko se zone 5 Chago kwa na wili. Okay. Mbia mana se liswali umorali. Ekero media yani abasaba nyagitali bali chi first aiders na ambulance. Na barumba bwate echano yabo yo communicate. So we are not linked to it. Because oisekorigereria kare steward yabangire eretari go usikana mangana medical. Abantu mbarali go se red cross yabangire abanyagitali bari qualified bali standby. Na baromba bwate chano yabo ase chigache tiche chiredio call wa communicate gose na baromba roche because mostly bago face chi players mbaroche nge player agure arafu paminyoka bamo treat ekero bamo korre first aid onye kabwente ko bugori gune na macherali bake sigino bali bamachera bakoraki banda bamo bugori ambulance banda na mostly ambulance mbabwate nyagitari era contracted litukelio ase ekoiro muchesaji ekera umire mono igomba bwate link ya nyagitari na kyokoranga onye Radiant Hospital okonyora chi ambulance ya Radiant Hospital na era contracted igari ukibwa mangana a medical asaba chesaji na nditali abachesaji boka baka mashabiki for example ndiro fracas chia toke taso mupiro Shabana na FC Leopards ndo imogetia banda bange kurwali tuko nya stadium tuka imokia banda bange fans baito baumie
tukawaweka as ambulance. Igo ni muraro diko konyo soko imukia. Yes, because by default na ndo train first aid. Ekero cheto musikali uno go train as a course, go train ora as a first aider, as a mangana you a medical na first aid. Ekero kwa manya in case of anything you chip in and kwa wakonya. Yes. Ere ebuya sana. Tucha so James tura na mega sinini. Yeah. Ahari me dressing room nsema nere ya home team away team ne chire Faris Chikobera. Na also garia security system ngaki yakorega sioro bana kinga mete muntara mnyako chigaria chikustaga no ne asaba bare bakari go change nini. Ono tigante mbale ke tuwa chakira mabale security male se bako jindiri chianga. Bantu mbale babangira alia security bakonyono ya monaro bangire as a steward. Muniti mwe ko so arrival no atene naso mo gesiri am make sure kere mo chisa so ireme from there ndu bwa designated to ata to communicate nga wala baso kiri ko rugeti kwa so mali dressing room ngeti ba so so mali pia steward na role ndete ebintu bya ba so linko bisira so bana mali se changing room ere umuntu na utigaro ya mo ko se babere se tota to atire nyayo awanya to ko sinsa kiri to chambatatu na wa player bamenga mmoja aka hapa wengine tuende nje ya yote ngararia nero kumonta balinga ki ba kole kere gente kere ndumbya kere ya communication tu ara we tira radio call tu manya bono kere mero lumbiyere so shabana te bwa tu ko ngwa kare sti wali ete ne na baro yes Igo anytime gari se dressing room gari se ba go changeria we komonta ebe secret secret we komonta go tigaro yes ara ego bote bugo sio meligo mopira eto training ekerole as a steward gosa a safety and a security officer toli around even your work is to keep security between players na fans bano mopira tateta keiri maybe ochigo take control no go celebrate we are not allowed to celebrate ngwana ko yugo ko ngoro lakini you are not allowed go charuka and mostly that's why go torra ndobwata chi first chia t-shirt chia Shabana tugurete but most of the time ekarotore assign the duties na apel ogotonyora tore neutral attire egera ntoro kinga we are biased to Shabana go say the team eli go toast go say away team egera umo edisha bikirinde lionsi na be team eli feasting team go say kero tuenda away na nyore shida because he is a fan ocheke wanda neke wanda na kereki egego toreta amo no mupira go toreta amo igona boko mudumia without even being biased. Yes. Mbuya mono kima in any way karori gali semere mweri yokuliria nga security mbuya gendrete bintu mbuya gendrete gali mashabiki yako nyago go chengera ngora ndete yokari kwene nkora to chinse cyangumbu nyoro muntu tumiro munyokero sere mo sere una Messi go so tumiro munyokero mo sere una wa Bruno kwana kwendira isige to break na how do you do about it on Twitter ebinte bimbiro male baje basumbwa muntu munyoka pako chiko take muntu getia somo kasori akale ibona to denga kale tu asore mapema to kala briefing to ave trending aquí mwanje muntu amnyoko chiketi kale so to ko careful sana senje muntu amnyoka ali ando mu bwazi matombo bwazi geti kale to kumubwata to muira siketa tampe sana ta rumupira ikato mubise yes kwa kole we senje we tani machika ito wa itare suwe tumneke moni wamje kapake geti ko chiko kale ndivile bitai so ndego takayo ya kale to abwate muntu muno uyu to kumera se to moji ngambo kwa kara teta kiri ko moji kiyo yes to moji wana ko mukura ke ko moji mira agora ko moji kwa ko muntu mo te u ABCD ngia kwa kama boss wewe ndio tumekeria to moji Oji bono tinga kwani no mona kidogo oji anane ngumu watu kamore mwere kwitiko kusema ko mobile ali na mona ndi mobile lenge for example lenge nangata Palax abantu mbale bakwate fuji nyinge sana uko so kuchikitiga mbalo mai tbale te fuji ko itaga mobile taracha no na rete fuji kabisa paka kabwatu wana senda bwatu akasikiruma akabona mobile ko yarama kusiku taji tokara mobile ngo mweko mwera at police station achikaro ni achike uruiki igabu
moralia Kwane experience yae. Kwane kutari robo. yes ebinte bi aso fan ngoba bire gose omuntu agokire no muchesaji gete gose totebe masembe omororire maybe asegete ocharuka and amwagi that's dangerous so that's why okonyora abantu babangire stewards okonyora babangire zone 1 mostly ba face fans again in case umuntu acharuke kurwali it is ribago protect because in the case of anything security breach ebe omo chesaji anyoru ne shida security na rekoba prem and again ekero as a field tali stewards bokabaro tali safety and security officers bokabaro ndobugate Kenya Police ndobugate RDU wose abande bagikabatumia golfsier sorry ngale gotumia coded language GSU General Service Unit igombarali so ekero mundu ajarukire ngoenda bare ba assess the situation if in case bakoranga acti yakora it was to harm someone Kenya Police noere and every field nebugate cell ya Kenya Police holding area wamakumwira police station wachikomo kumwaji so in one way or the other the mistake okora say field na bora nyore okora kiko kwenda kotini yes yeah watera kwegure birango basigari baro RDU Kenya Police na JSU bosi konto kana barali sekira ko sorry aba nyimbo na ombalenga bonto kubekwa segeti bali abakepi lakini ankorara kera na bana kusonga ba kera ba jira nyimbo ndubwate RDU abakonya bara almost 50 yes esenje bajire senje mashabiki nabana na manga koba so nabaro bakoba in groups bakonya bale group no lisato mbale isiko mbale bako people as ticketing and mbale ma and mbale bagonjo kana get round to keep security ebe safe so konyara abokonya chikuruni nyinge chiru tiro esegeti lakini nango ra shabana ali kare bako chekare to home ground to bwate bako jange 50 abaskari to bwate guru golfsiere bwate JSU to bwate bako che company yabo Usito bwate Kenya Police bako tumange group yabo ngakire mure duty mugiro lo bosongo bana so awone tokoba tuense amune team esengi ndu bangire steward na abaskari mbabangire so security akonyarere goromono that's why ngote banga akera babana ungaji JSU mbali siku abo mbali ndamangana mashabiki tare ta fujo from outside you see yeah amashabiki na amande mbali mali mbali ndenga bantu mbali tamagena so kirigente ke bate copy aye so kila muntu nabangire duty na so iga mubiro mnotara jaka kila muntu namatena mubiro jakete na ara send by kila muntu nabangwe duty aye yes William mete bagote banga kire chiro te kuboru balimo yes amashabiki naro barabocha bro bate baba ntita ariete into byaye amashabiki to so by force ngakimo cha mama kromondo mo kumote yakane by force wasema ko robero bate to so ate to mane wali mo ko musemu mwamusiekera gusoma museri bono mostly security ego ikaya chakera isiko ndobugate ticketing team na ere cordon off ere protected na security so once wachiro tete go introduce ke gwanda go sosa free a team nere skali as a ticketing ego dire na because you are forcing also ke gwanda free utakore tiki utawaka niti because a procedure nero bako waka entrance fee umayo koraki umayo go sosa ke gwanda o enjoy because revenue yego ikaya correct ya konya chi team in terms of management ye team players ba travel asabarara lunch bali amacha ali okorra bakonywalia ngwaka na bale ambulances ngwaka na bale RDU ngwaka na bale Kenya Police so etiketi ili yao ya 200 eweka ya koraki ya konya aso gwaka na mangana bunayo so iskali ndobugata ticketing na ndokonyora bale contracted ngweruka bara marieta tofauti egere kwanyara na ubao kwa access yake wanda kero go ikiro na intu yake wanda ime twagopokea for safety and security twadiri nae within that zone 1 to
zone 10. Mbia mono kigima kwena turutende kwana mange kigima gistiri kwanira igoro yabasigana babaswagati bacha kobakonya na mangana mange mwachi mweria twendete kabisa kugayana gaiga mangana ayo okobe komorembe abayigo kero kwene kiachigo sei achiganrata segeti gitu tole nera bamanyi baime kabisa bamangana yo kwene komorembe William Nyabayo abayigo Jameson Tita tuko kwane sencha bene korende chiteka cha tukene 20 igoro yechinsa kianda chiabono magasokero mu rubiri ganete gwansa nigo chinsa tigende gutamakianda giko mkwena abatebanga Nyabayo and on Tita. Keep the good job, TRB products. Yeah. Thank you. Thank you. This guy mkalika batumera makwani kweli auteba Asira Akrim auteba Salimia Untita na Nyabayo. Thank you. Tumesalimika Kabisa hayo auteba koruka Ombati Meda korochinse mochiari muru niko tunde representing watu wangu wa Masimba Nyakoni FC Bravo 6. How is your area over? Confirmed Roger over. Ngokora ko bakorobo yo jimbo mwambie Kobe affirmative. Tebaga Al-Shabada Hospital ni Oasis mbia mwana kabisa tebaje kitali kwa konya ne Oasis ateba from Gisusun korengana so maye to gendrete senchira ya bene teka nemeronge bena yamo igoro chinsa kyanda chiabona mugaso to gendrete higaitse gikaro kya bene imichigo so inabayango ngonere William Nyabayo criminologist na bayigo trained and stadium safety security officer mbarambare nere talionde gotatigan James Ontita mo DCI kulete senikia nyimbo kya mdaiga na bayigo nere kwato manyigwa igoro asamangana trained and stadium and security officer na bayiga sense ya Kenya na to kwa ligi ne kabisa yense ya Kenya FKF Sport Pesa Kenya Premier League yeye ikomo area hii Kenya mayete go sechi mapiri ye wiki ya eta hekatro chimeno ebia World Cup bonega to gocho sore Ontita ngai go ikirabona mpaka banyanyimba bona baba forced korute mutitiaga seri kutabana eriko kubato watawanya maybe aba batiutori bali okonyoranga mbarago kibuna yendekete kimore bali mbarago kibuna some instances Alima tegale kya mashabiki akire ale dirifuje nyingi alibana maite bali basa niligo tebanga bona kuna mayai tarushwa mbaro basa niligo ya mubwate sine mayai yena rushwa iyo mitiaga so okonya yo maite ndibia bia bere binga segetigo somo chanra dire sitanga ba sali yetimo mashabiki asere gati so gendro likurutanga tonya kurto kuchiboro gatonya bantu banya kwaki onya go sabera kana bagende tonya utwara safe yes igo gendro linge bangerenga tali ngalisa siguru tu akomo alise keti ko kera mitire ko sinega to kelinga mayai pasuke iyo mayai pasuka sini kupasuka niko separate watu watoke yes yeah which point uko igunga abono tigante ya nyimbo ne opa kwenda ya ne bona basoye kati kabisa batawanya abantu baria ngayiri bera kurura kabisa liki point getor a point nere akara ikire security wise kwanya wara fans were very so hostile what I to go bush in and maybe security personnel murabake number considering the number of fans so again to gioka kera barusi gali ne tiagas agera basirira kidogo mukwebanga kero ba pushiri mono ose kwanyora umuntu abwata magena akoraki akuruta of which fans imbaro konyora bale bako baskandi korugeita but kwanyora at the end of the day abegete no anelige ne esogisi igobono gakuruta oumire and the security yako bakava dorova mpaka chirifali n'abantu bali baregeti because abantu bali bokonyora bagocha n'abana kugoche mupira so because you were for the more injuries no ko separate the other side area violent then ya abantu baba safe so you cordon off tobwate in a cordon na outer cordon yes yeah gwakwa ni regente ya mete cordon naye we ku understand bara wange brata ke kobanyo so ibe in a cordon no mustari olime ngotwara toro mustari ime uno inagotebi no mustari isikonero outer cordon igo one sekaro mwabuire the outer cordon mwabasugumire ime the inner cordon equally active by dispatching the tear gas egera mwakoraki
mwa disperse bacha kwebanga to make sure the other side bali batali different they are safe. Yes. Kujanora chinse chinyinge mashabiki bono abaira manga tumire guchigetia te okora nini abana bino chitiaga chikotumika. How do you rush to help the players and the referees? Maybe sometimes nyara mashabiki ate kumnyoka ache kwa referee maybe okore liga satali uwanja kwae na we are human beings. How do you make sure that it's safe bari down the tunnel? Ora keroro chama ngamna iya beire communication nero to gokora. Tokote unga steward fulani wakimbia wasaidie pale wengine wabaki hapa. Okara kare fuji ya biro sinegeti eto komenya pakeji kwa atake bali se nyumba nya kwa atake jiri bali kwa sababu kwa soli. Kwa sali abande once kero do wadira abande do basali risiko ikabana kama ngana beire bia. So no gokora na liba fuji ya beire eto kutumana abande nga fulani confirm area code imekuwa mbaya. Fulani confirm from the upper area imekuwa mbaya. Akitoka ndo atakia bandao. So sikino ni amana sana kwa sababu that's why ulimla steward security omangi kyangegeti mo kasoli umire aba kasoli aba chesaje bale ko sine chichuba wana etokoli linga chichuba kinga chikuri tukuruwa etoko tani kuruwa sama shabiki torenga wandaba bale dire fucho kuruwa na uto watak mbanya ko chichuba chiko chegeti tali ko anda chegeti na urtema ochafu chegeti ya bombobe so to kotaki abande ba penalty abaso to security 6 to tebunga confirm area 6 ni mbaya lazima watu wafika hapo to atakia banda mudinki kya mutore chikiti ya so ini ndugenga ambush kera baso yegeti to ko bwata konsipi to sale abantu basimanya wataka players to make sure na masabu kitoso kitalinga ni banya wataka players. Yes. Mugong players na moko baira down the tunnel. Nande gendo kende nyuma early action yende tabrava ko sego urtachitiagas abantu balingora akwanero bali baraboliwo what's wrong, what's the problem, even through sign language maybe twatumia even prayers wasene captain ye club for example wase michira ocho okwanira fans kwanyara bakorere I've seen it happen at the stadium. Exactly. Because consequences injiro akero fans chikorwa na segeti wase bakuruta magena baumiso muntu team na beko wa fined a lot of money, millions of money wase damages chiri bakorali. So that means either wase team na bo ekero fans be team for example ite yaletire fujo abakonya toldri no ane point na bakero to winiri because indu twakoraki twaleta fujo bono kafu yakonda yaligereri utugata gute FKF mwanyara mwabeire fined for nothing. So ngotumia to even prayers baba kwanira na abeli nere na bangita abantu gali ata SSO bali be kitimu chinde kitimu chiri bako kole kwenda bako chesa nabu kwenda ro bakwanira banyamba na babo bakolete shida na baro baba kwanira kotwara toregendo to kwanga briefing nere yo koru egera coordination ya makoro ande garo mupira ere debriefing yakoro. Yes moya makomsa tumugeri yako igura magana mambe igo tumasoko boy musizuni gocha oswageti gotitele club kyo ya Shabana FC club kyo ya Kakamega Boys club kyo Gor Mahia club kari bwanchete igo kwena kinga na okubanya ba William Nyabayogeti babo Jameson Tita akobe komorembe na igasi yao noko ko kya maiso asokwegereria na gukurire timu eri yao bwanchete senchera ya bene togenda to kwanchete gacho tukene 2 na isa tuyigore chinsa kianda cha bona magaso senchera ya bene ndoche nkoira kengotamki gusiga ya se Ligeria FKF ya Division 2 timu ya Camel Park Rangers babwato umenyewe wagadi ya Camel Park igoro sama bagani olia nigo bawire ese chigori nya sayamo aberiko bayikore timu area Global Connections chigori cyanya sibwa mugosori Kennedy Obare onyo chigori bere sensemo ya Camel Park diof nataka yogosia yamo ase mugosori Joshua Ratemo nerabaga konyosi yamo nagachikora kobenya kwende gore yamo yo kurusia mariga ya Global Connections nigo yanyo sibwa no mugosori Aluta yo korwa chinsemo cha Camel Park kuikamonega nigo timu yo full time nigoere chigori go ya agenda chigori nye asayemo na nigo Camel Park bagenda ko kigosori ringi ya sema tuko abwango iga ngati chitimu kikuru gusi chiri cha muraba kasana cyo ko kigosori ringi ya tobata Camel Park Rangers ntobata Shabana Youth nabo igo ntobata timu ile ya Gucha Youth nero bagenda ko kinga nkonye gusira bari kabisa na gusuma bari mupira bwe mkojo Thomas ko be club kya Masusa Starlets tiniko be club okeria ya Shabana Starlets batire bone league bana baba bera abanyangongo bono ono nabo igo ni club binde bigenda reta kabisa bakora buya tobata club kya Lorand Starlets na kero kyo kibwato menye bwa ya Sense Media ya Ligoma Market Stadium senchira ya bene tugenda tukwana kigima
ndio tunchake na William twira ne tumaega keiga twira no mutinyu gatano mwaka ulibweta gosoria yereteka sana gochaka nembe kyachaka into kachibura buru chinde nchera abantu bakaumia bakamenya kwinya gitari ya Kisi Training and Referral Hospital onye kwari ngari no nyorete kabisa nawe ko ba fresh so bongo bwa what happened and nkijya turigete chibura buru bunachiri ngo kwenyora kabisa mbia mono moralia se point no alenge ku stadium mpira oli esege kero ya bete between game ya alenge ya Gor Mahia na Shabana. What happened because protocols inji abege tuya twabwate bita as a fans Gor Mahia bagosoera na Shabana agere mbaumia mbare gosoa bita emo twa separate ti abandu basoere bita biri bya mate abandi rogoro get AP kwanda biarengere board arafu na VIP kirigia VIP egekoba for management na bari babwate ticket ya VIP na bagosori na baro basoerali bamagoswa as a competitors basoa dressing room. So what happened, goal fans ba temete ko forcing negita kelikere Gor mate roche mbaka na ticket. Okay. So I Jesu happening, they must respond. Arafu gali ase balenge tereses bakanga kuruta amagana gocha se fans cha Shabana cha koroteki chiarenge na kiki ageretenga Shabana fans bakalitaliate because yarenge abantu no bale kuumia bange nande ekero esegiri yarenge abantu mbaumite nande ekitaligendo togotakase stadium go provoke other fans ekingukana tole because eko in for of injuries to even the innocent ekorukunga collateral damage muntu narocha kegwanda aligererio mupira ashabakie timu enene ya Shabana agoki gwakoreki aendenka neba ngetwaitu na bakwanda kagogetenga oshabikire neli byakoreki byanga lakini wana kwanyaranga collateral damage neli omuntu ole innocent ochire gokoreki kuumiswa asingejacha omupira ku watch egese gili abetando bakaumia kidogo lakini nende bintu biri tokukikiani bintu biri aseke wanda tutwaro molembe because football is a uniting factor etuanjane because we are fans and from more kobo fan bintu nebingi tokwa yes kwana yago yitukiri onye kwarenge segesero kia Gusii Stadium naona lenga sende na ticketing isiko se para umujando lengo manene Gor Mahia mate abana mashabiki umujando mwa bwato bali mobonge isi wana kero jabate betugunga ujakera Zone 1 up to Zone 8 Shabana mashabiki wende kuanza wana barabo mate barudisuko bali kanza Zone 8 yitali yabo babantu kanza Zone 9 10 na mpaka 30 bate betibu so ilikuwa shida wakati waliingia wakakaa wakaanza kuprovoke abandi ba Shabana wakasoa Zone 8 asipata kwenda ndio kwa wao liko liko tangaza na polisi mashabiki ya Shabana mashabiki wa Gor Mahia tokeni hapo hiyo sio stand yenu you see bantu mbaje diko bwana hii ndo fracas ya jagrete gabo abantu bakashirika mupiro kala batola kwachiza nyinge babere Zone 8 bagirete kiri ngai baba chakwa kamagena onye okuro ni muntu ole sino boli tiri ko mwaka immediately ase ande nyomba imole mugosi yako ejo mwana wakala no mutu abwati so bakajora magana baka G8 G9 na G8 ona aba itwa ko sawa so G9 aba ko sawa so G8 umujando kabanga so fide yansi hapo abantu abagol mayamba bwata provoke nyinyi ngasa mashabiki nabara kero mupira tu hapo abantu baraja kurana bakamba mai tukutama amagena so ya magena aba na baleterete bakomia wengi waliumia akanyora itikelia wende kulitama ikabidi wakanyora aiga totebe igano bande to kurwana ngese nyamweli bakero lese nyamweli nere hizo katebe sikiusikia walianza fucho wengine wakaanza kuruka mpaka kwa sangeka wakaanza kwa uwanja wakaumiza barua banyana inde bakaumia banyana bo sangeka ko barachinda abantu bako chimboto isi abantu bako bakanya kitale so mashabiki ya Gor Mahia na Shabana bacha kitoko para provoking ase asa batanga ukana twavera yes naona alenge ngarama mitana ya alenge kintu akwanya abandi bakanya kitali
mna wale bajine kitang mpira no age to kaya yes ona mitande menge na bali ngo bache yeah mimono William ingaki ora ire bikora bune bikorende ezisoni yento arego sori yawe yarenge na tension ne sana yakorekana na ikaira buya kati ya Gor Mahia na Shabana isizoni yiga tuchite gutwara buru nyinge kurende mtaracho ikagabu ingaki tigana boli swali mtaracho ichese ya kabere ingaki mwakora mugaikirania egosori yengi yesizoni yiga na mashabiki tuchite koreta kutoje kweta buraburu ngakimwa pangete ngakimwe bangete kuruga security yaino kwa matukali chubiki chiri ngakimwa prepare kocha gocha bakari tukulia gosori ya gwate tutukanu gosori kia sugosi kasarani Shabana bagate ayale gosori mtutolika higo ngakimwe bangete na mokene kinga ya bere gosori ya renge yo morembo monne kwanza to wakera mbiyama na sama shabiki ito because we believe ikaro kwa bakwanire n'abantu bakwigwa nande no manyete nonya kurutika Road Blanche most irekero bakwenda bako bachifani chinyinge kwenda bale bakachigali nonya nane aso mupira kokia ko wakere koko ase timu ya Shabana amashabiki yakero kwa bakwanire n'abantu abaya nande ekero kwa batebiri nga umupira obugate 3 outcomes it's a win, a draw, goserusi igobono muntu na bakonyora nga agwe control yasa aseke gwanda ta gocharoka kubwata umuntu ki ta kubwata umuntu bigoti nande no kobatenga ki na intu twanjane intu asintu because ekaro kumiso yo mino igotari buya karo ko ndo mupira o miso yo mino na natakire ne familia yae natakire asega asimambia ono abantu bali karo twa bakwanire nande apeli na begete mechanism no nyankoru ase team mbale bara assigned une elikinyangalesi nale of value kolete team one to communicate nere team ya chakire korwa se bakorara ngocha bale gocha egere baba safe but all in all it's proper planning and pre-planning ina rego make kwende aba successful na gukwana na fans yes so na yuru enkwara igoro ya ritkelio ngakimwe akreta ngakimwe bangete tension ngakyarenge kuru ikimambe gocha mashabiki atarangi agosa gocha mbaka agosulelia kaira byankare ngayarete makali yarete wanu mejando engno yo asamangana provoking ya abaruje mazemba bwata baje gotambe bisi to kabaruje mbaka to baje gotambe wanu mateka to mumbiri no makongore abantu mate bande abakoba mbako chegeti akire ende kokwana nsame yese ngenjo baje kuboka chakati ngoro chegeti nsama ya abaruje mupira nabo abete poko kara makali lakini ende bantu bali mbobiyete yes na lenge ngayo rituko ngokwandre gosoli ye season ye season ye ngakimwe pangete kapisa ritko ndo bwata bakomubunga se Gor Mahia ndo bangete bito kabaset mbale mechandende abo tualenge mupira omuya sengukwana nambale bakocha kurusiku munaba abakocha basoma nantu bwata banyimba baminto mangana ya aki nga njira mo nyimbo mwanje nso sinye kuruburifingi ndo batuunga kurwali ticketing akera mo kosi abantu so abantu bakanachibesa basupport timu enyore nengo ono konyora abandi bakocha ni chikali chabe fiose chikali kitu buzima kacheto na maite otoro kialigeita iba bwende otoro kieti tomote yaya endo kora aito saka bakando basina che ticket amol sofsa to support timu ya Shabana no chikinje disiko abangu wakane ticket so ono konyomo jano mongo akuruska mejando na basikali belba mtwali siko gari akane ticket mosabotsa Shabana kero baswa egeti ina bisi abande kwa so aine ya bwata biyati bwata machiko na kero le gari so bisi yao au mbuyule na nene timati ticket kwanza una Shabana ngati timu chianchi chibata utitira bangira kinchenda kuti ticket ligo monojo rere 200 nkiona yekugera William abantu na bano munyanyimbo na bae no mwana jesho ninki otete kwa candidate ticket kandi bien kwana yao nendo basayami mostly neli okonyora batara ba sensitive bamanyenga obuya bwe ticket boli eli wakanali ngazi ke gokora etimu ekero mostly gose worst team yende koini kaere binte binge sana una nago tebi ngwakana barotelia se bakorara aldu
wakana bale stewards bali babo onye tora away mbara uba gwakanu ntubona most irekero tole away we offer free services because tubugate passion in that and Shabana ne yaito yatokwanda tu offer free services lakini ndote tuwakanu kendelio se obwanjani bwe team no anekero to kogadi into fans korole convoy kogadi tole korutia because chigani chinyinge okonyora tutangaine to kogadi for safety egera twarigerelinga abantu ngakiba koraki bagoikabuya so no gotamanya nga eticket iliao ya 200 ne ya gasiki ogwakana igwa buno egasi ekoleteki ebugate so FKF na management ili ya ticketing ebugane to kora session ba advertise event ebi next season yegere ba somie fans ngaki ebese yo wakane ya gasiki ekero umuntu aje wakana 200 takonya gosugo mageita atate okoraki atate goswavose no mutaya nebe atata bwatira atini 200 yangu to koru Kisumu goseo mabei gocha korre gosori 200 nende ozi wakane mi nende batumikira faiji ngiko bwecho warageire yes mwana kigiba chitaika chebdo kiro mancho mwereria ne marongene ne yemo chinsa kianda cheboro margoba muroberi inne chigoso nabanyangongo nabayigo sekatese nikyo kyabene Soko TV tugende kwana manyi babwato manyi bwaigora mono ngumwe la William Nyabayo na baigo James Ontita ase mangana ya ayo okoreta oborembe na baigo bomo na baigo kwene kinga chigosori nigo chigendete bya activity betana ne kere timu yetu ya Shabana Gosori Seligene ya Kenya Premier League akoro kwanere Levi mmoja following from Busia Obekai mbuya mwana Levi osokotwati kochinse mo chirichi county ya Busia akoro kwa Brian Nyadera agote aba keep up good work senior William Nyabayo wakwani oni thank you sir bwate irega sio kara higerengia nindigerenke no kukigima kurukwanere Joshua Nyasimi Momanyi agote a very good program, very informed guests na baigo keep it up, good update ata bango bomanyi bweno bori bwigora mono na baigo muruberi gorum ya Joshua Nyasimi Momanyi no musio obwen Soko TV. Okay, thank you kora ngana baligerete thank you sio nendo watairinga igasima gokora higerengia kabisa nyero musio ito Joshua Nyasimi Momanyi mono musio soko wati mwego chiko soina banyangongo na inche karankora kongo chinko igubuya sana togendrete amange twakwana liguru ya Lodge fans sengenchi chinga kichiko chikoba chigendrete ko era kabisa maybe intarachi ko bari baga morwe okorali kwenu cyasa abatete bari bakarate chibura burwa segeti kerani no mogwetera makongi mo kunya chinga kichinko ko batoria sometimes no nyatali ati omwaka nde omwaka de gas from the good heart nyawaranga na yemo ise kumuraisa no nyakonyora chingoma Gor Mahia ya kimeti inkitu ya twerege korete muchando sana season area Gor Mahia Nairobi United nkwaroche korwa Dandora Gor Mahia na Kakamega Homeboys nkwaroche Gor Mahia FC Leopards nyayo nkwaroche nikiya kugera nkibako bwatani buna kirega na anya bako nyakubwatira n'iki giboneje what need to be done anene soko buri kwa guchese guchesoro sagirwa FKF igoro yabakoseri abatitiri ba Gor Mahia abaraba bego sana abantu gete baraba bime yaba what's happening nki tutego twara moremba ne kero ko igonga ne timu gete ko solia yu twanye kwani reboneka to chakere na ye ontito anene mona yangu kwana amangana haya wetera maite abantu bajaye koronga etimu yetu tete Shabana Shabana fans ntwe chogete maite ndubwa duburu lakini nyama sabiki utsaka ngoro kusenkuru FC agoje gi ande bosa twikiregeti abantu bajaye amashabiki nguru nagaruka moinali asali mupira paka mupira cha paka dio sadeka so ngotebanga abantu bande bajaye kobi Shabana nibo atobomo asenye ndubwa duburu wanonse segeti asali asali nero noke mukime sina matoko go chile yes amatoka ne mesi no mura ko matoka ne mesi ndizo mupira tuka de win ndika mangana yo kubeka umuntu so ndike no mubuko ngonya to ko ndi abantu ba boro na taka nya mashabiki anda jaga kwa Shabana matibale ngabana tete banga ba KCP baba mashabiki yabo timu kibaro jenga Shabana ne batu mupira gete mashabiki yabo jamange tete wasinto batu se FC wasinto batu gol maya na mashabiki yabo ja ara mange so abantu baitenga taka amashabiki ya Shabana ko mashabiki tele mbate baki mubuwa mangana mange abantu bande bajaga kopi umufano lito togo cheke titoba tikende wasini nini lakini abantu balabo ebo bwati binde bichisira jimbe lakini season yena ojenga susi ni mupira mbiwa gatu bantu mbwa bata parafu nyingi ngamona yali nyingi kabisa kuna matukama yaga yako boli kwa kuchese kombe FKF maybe ngoroche korengana inki bwante korekana hasa mashabiki no sisi rabu na bilia bikoneka chibura burukira chinga kimi ligene ya Kenya
Nade ko basabase FKF because nimaete Jos. Jos no musigari na no ale kamati ya FKF nok. No muntu ole competent na ndekeraro lire eburaburu yakobe giti taliko gokigo. Ekero omupira taraba gocha bali barakora mapping. Mapping ekero yakoriru bamako wa signinga asegete security netakeire ere high. But mostly egento fans ko bachanda nini excitement between us. Acha teyo oendeke wanda ochikuita fan ya Gormaya telio ko benefit kende nini excitement yakoba but FKF bono baligerere ne biti nande if possible chitana lijibe kuchichinkong aso munda atali okoreke gago charuka lyo manya go stakigu infringement ya security nande bono achachi kuna FKF iko baligererie biwanda bitu iroka no mateke wanda ya Kenya Police yali worteyo ekara twale gochesa na baru twanyole ta lot of challenges ekara twale control security gali so mangana security baligereri nande ba tighten up ne biwanda bitu babirigereri for safety to our fans egere team yende ne yende tete umisa eji fans egere tonye kumisa ne kiwanda yes Buya mono kima tochi ukwana mangi hanene kuchinde kurukol chino mo kwandra mashabiki mo basemera bwanta koba komorembe sengi chingaki aboiko mochi kukwane wali mutagete tochi kokore gitindi esenchera ere yabe no mochi muri atento kukwana amanyibane esenchera ere yo bwe mechite kamerongo ene na isano ne mochi abdoke chinza kenda chabona mugaso na wote inga yego evimina no biya matukane igo bigo chaka yaro senseria ya Zambia Copa Queens ngocheza bane timu ya Kenya Harambee Starlets inse yoborai omokocha Itobeldin Demba ekosi ya sokire igosori gati ya Zambia mona Kenya igochiko gosori bwa chinsa ikomichi abono maragoba na nigo goalkeeper Anedi Kundu kuri club ya Kenya Police ya Chakire ntubata Vivian Nasaka tubata Rutu Ngosi Simba Queens Tanzania ntubata Elizabeth Ochaka Kenya Police bona wacha Kire ntubata Lea Adiema ntubata Mwana Alima Adam Dogo Jericho ojonere oremo captain ibe timu yeto ntubata Mata Mnyolet mugosori yo chire nkumasano bwata umanyi bwegoro ntubata Teresa Gesha ntubata Falisa Adhiambo na bwego ntubata Ronda Nyarinda Nyabuto oyuho Chakire ebuna holding midfielder yetse tukali abene Ronda Nyarinda Nyabuto no mwana korogongo rwagusi kwika tuevuniere century abene na bwego sele club ya Kenya Police Bullet ntubata Elga Mukagwa oyorangeri bwa central yentanga kabisa kucheso mugano obe club ya Harambee Starlets substitute ntubata Vivian Sinyosho yine goalkeeper ntubata Noah Ana ntubata Mary Andambi ntubata Rolini Ilavonga mugosori kwa club ya Ulinzi Starlets ntubata Euphrates Sirwaso kure club ya Kibra Asoka ntubata Emasi Airo ntubata Rona Faith ntubata bakosori ebuna Emirike Muntu Moranga Kenya Police na bayigo mugusikorongo rwagusi na bayigo Violet na Njara gati abakosori bane bare substitute tukulero kwenda kinga Kenya Kenya rero bobi kerego chikosori na Copa Queens abasubati bense ya Zambia mu rwo babona nigo tokwenelia maya kerego chikuika chinsa 10 basubati bayito bachire AFCON yese myaka 10 batanya 15 batanya kogenda ono benachire nguchi bari kwenda AFCON onekana bari gali chikosori cyo kibosani cyo kunyabwe pima chinguru chikosori umutienyo 8 nego tukubakiramba yamono sega singa bwente gokora sinchera ere yabene esengincho yechinga ki maybe enkwana yao ekoli yao guchesa mashabiki utarachi gokwana na mashabiki enkwana guchesa mashabiki sedeke yamo amashabiki enkwana ngo banje enkwa solteria mashabiki nimbangete na ndentwanje nentwanya kosa nonde ni mipira iso ni achagete like now nchina temere ko rwane mipira yonse pina sore 34 na la mashabiki adoka na mupira ngomera tole twanza antwaba turabantega ndega mu wansango tebia sachama ne muna moliasi abasaba kubatia mocho egasoma kwa nengia Mr. Nyambu gasaba kwa nengia you see jabona ngo saludo limwanzi bya mashabiki nimbange tana kala moto beka tole liberali limoga edugwanjira na antu bwatera na senje sabana nkwana yao yochesa mashabiki kwanza ngwakera mashabiki mbiamono nene because ekero bakwerwa ngorole kero bakwerwa bakuruchi besa chinyingi muntu arwete gae besa bakagusi na kuirana na igo ngoragera ari
nande maybe ali ya sakura kwanza ngo bakera mbuya mono through the organization ye chairman ye branch une afanda tebirega mulia se bako organize through the team ne tresara egera babanga buya ne chi transport manager chinde chi branch chiri go support Sabana Saul ne chi nyinge chire so etobugate target ya mwa okora kiyo gotiotereri Sabana egera banya gutira nande season ye ntobogoriti calculator last season yetu atarete ne calculator igo asini ndo tirimboke lakini through funds eba aba muro morel baka asitwikire sai at least ntole igoro kidogo and Shabana ne timu ekogiro mambiende nko ngwenyora tole somewhere maybe toko bogoli kombe kiye Premier yes mbuya mwana kigima tutarachi gukora kabisa mwishi gukwanya abantu ari batamani meta maiga mwa wacha nara mange sara ne gabu zetara kwanira narore narore nga abatiotelia ba club ya Shabana FC Rusagero Atikauri branch Rusagero Embakasi Rusagia Chisagi Chinyinga no Mombasa road mbabwate shereva uchigo cherekia omuti nyogo cha mano muti nyogo cha Mombasa buno yoko bondi na gukore season buya ndio season nyitaracha ngaki mogo chikanyokana na nabo lendi bwino mbukaboga ni bugali chake naye mna toka robotanda kawaida kaitwa magiruna bana endi partition hizi tujokale wa Mombasa Diani ya abu ikatobe macho na ndio ikatobe tweseti alert tomanya bana kaitoka ndai sabali mne yu ndubugata bana to communicate ne to kone chipasi chiko kanda to chikwana bana baka Diani na ndio ka Diani ndubugata security saine so wikatoe banga lakini TRB ne bangete ne chi planje chinde chonsi chaki na Mombasa road chiabo Kitengela Mbakasi kwa tumira ne bonsi tunashukuru tokati yoma ne byama tikinale tumira linga byama no mupira tuligele tokole kwa sito kwa pati tokole so mna wane pati mne ine pati era na sana kero mundu yakabo ichanda ngakine ngokala ngenda Mombasa ngende kwa kawa sine swimming ngene abase mupira kwa beach so tunakula madafu yes ona wikomo ndabwatera wikata bango chuchinia kwa ngango nyachibesa ndikibesa jiseine chio kande ese bali mne ine ngeza so tukushukuru sana tukifika hapo tunashukuru Mungu atusaidie tufike vizuri nkwana igoro ye sabali hiyo nare goteba muroberi yumbiyore ase ogoshereza plate end of season mashabiki egere bakore ponding maybe ritware kwa ndo mupira tware kuramana twachorani maybe transport manager ngo munji muri gochia chairman gochia muri singo munji muri na abandi ase team egendo ngota ya masabiki mbya mona soko bange kurende iyo agera banda go celebrate nande egendo nari ko batebe karo mwataro dirali to basuguma it's for your own safety karo twagotabirita kwangie gari goro taringe to kwangete eto gwanjite because your security and your life matters because wangia se gari eri goro omaye goturungana abantu bari bonse bya bakoreki bakori ku statement ige karo kwang ndoranyora any tigangwanire tikaro de planche na banda baya ngoigubare ndoranyora an accident season yeyons koso monda agure neji driver ngo bachire coached akibako gendie gari tali mbanyoka eri buneli kwara yakora accident nande karo to kunya kwanda ngo communicate tole na ba police traffic police maybe na police beli yo twamanya security to abatebi tika road branch ngo korereki goetere ne chigari chinganiga egere mbako nyoro munyamana kabisa chinza chero mu director na bonte insoke ndo murugeri obuka bise ngoso abantu batenge ruba baka saa moja akioka bwana ya amaiga yo mwelio tugokore murugeri amaiga nengo tabambya mona senje twa tera sensoko divirero tu enjoy ribya no mu mintonzo ngomwaga abasani bane mbale muna kurukia mbwali bante bingo ka station imbakwani na Robert balitoka ali station itali Robert o kekonge so once pimbi yamono akina uspidio toleta paka yeye gao speedi mwenyewe ni mtu mkubwa na mpigia salute kwa bakira mbema sana tumeenjoy tumeongea mambo ya Shabana sitwakora ni mtu abere yeah thank you mbuyamona kabisa ngona ya mwele na babda bali okwani bwa mwele mbuyamona selivaga tigangwani omugaka James Nyabayo korwali geteri oyu is my dad na mama Elizabeth na mama onde okorukumeli kwani omwanji one Christine
oyombe keresuti euro chune smart ga rumbanga na magocha kosoka na wana mate ngocha nde soko umbanga uya smart inde na nde ndocho ndikire ga onde biri smart inde iko na moira maiga amashabiki ya Thika Road Branch chairman TM Nairobi Inspectorate Fraternity, I know they have tuned in. Kwa Brian Nyadera nali kagabu, they are tuned in. Banje tensoko, tensoko mbiamono, asogotara na Intu, asogotara na Shabana, asogotara na Thika Road Branch. I know yoito, ensoko TV, SIA koligere liwa. Tinge wako kwa ni Fenike Makuru Canada na Tuneti, Sara na Kidaroda. Na bande bonsi ntanyale gutacha sengenje yechinsa na bakire mbiamono ase support mbiamono sogocha chikakiringo barange to kwana manganaya nende nkorenga ngo ikamoche nende nyasaba senyo so ikana segete senigen soko TV barenganga mwasemiri abantu bari batabato umanye bamanye rubanyi waime nende bamanyire buna mangana yo kubeko burindi agokorwa se TV to ilikone ngati gosoli ngokoro chire byanne katrochi agosoli enyia yo season yenya yo omwaka oyiga kuiko mwaka ori ndugucha mwanchi mwereria twarenge na aba twarenge hamo na abadingoli bane bene kabisa nige studio bonega komo kwanda William Nyabaro omo criminologist na boygo trained stadium safety and security officer aigeme county ya Nairobi na boygo James Ontita modisia kurwa segete sindike banyimbo keria kyamuda igana boygo nero gwato monyi boygo training stadium safety and security omo officer nere kabisa twabore ba korega singiye ne mereme ya century ya bene timbo atina kyamboria kigara igabagote abanga kibwato mo chakano nkianya ko burwa gutwara omweri oye nari tkoria rero kurwa set wa mosi entangani kabisa mutinyo gatano onalimo nongo ikyo mweri omuro wechiko story nabanyangongo buna botambe to masoko kigara edu nyanga mwana mboka ngocha no muruberi obuka bisengo mureganye rumba hago itensa ya moya margoba hasebali mwanchete rumba na yo no mogoko itosengincho ya bene kumwakira Kelvin mogo yimbu ya mono osoko mega yech camera kwene kinga chibicha chonsi kwikira chire sencha ya bene abiko mo director ne Ferisas Kabendi nere haso wakorega singi ya kwene kinga chibicha chito chonsi chigo chembeo nchibwati kasoro ende yonsi Daniel Omwaga na lieri etariane ko gwanchongo ntana Suarez na nchinago